Em katan baş û êvare baş. Silav rêz temaşevanên hêja êvar baş. Rewşa Sûriyeyê em didomînin. Yanî di rewşa Sûriyeyê de guhertinekî zêde ciddî îro nebû. Lê ew wek her carî em li ser hinek planên stratîjîk diaxivin û hêvîdar im ew vîdyoya dawî bî beriya sala nû ji bo ku nav şûn ve êdî xelek betaybetî jî xelkên ku li Ewropayê û li welatên modern de dijîn bi jî mijûlî serê salê û heta mijûlî Krîsmes jî dibin yani ne şert Mesîhî û Katolîk bin ne şert Xristiyan bin însanê Misilman jî ku li welatekî mîna Ewropayê û Amerîkayê û Kanadayê dijîn yanî ew bûye kultur çawa cejna Remezanê û cejna Qurbanê li welatê Misilmanan de ji bo kesên ku îmandar jî nîne yanî dewarê pratîk de Misilman jî nîne bûye kulturek li vê derê jî bêyî rengî mixabin li Sûriyeyê êdî êriş li ser darê sinûberan darê çamê berdewam dike ew jî nîşana wehşiyetê ye êdî loma jî bi rastî li Sûriyeyê de êdî ew rewiş pir dirêj dike yanî çawa rewşa Iraqê piştî rûxandina rejima Seddam nêzî 15 salan kişand yanî 2003 heta 2017 betaybetî jî heta 18 jî kişand yanî piştî referandûmê êdî referandûma qaşoserketî êdî rewş hinekî baş bû îstikrar bû niha jî sedî sed îstikrar nebûye lê dewlet hatiye rûnîştandin sazî hatiye rûnîşandin ê li Sûriyeyê jî weqasî berdewam dike rewşa Sûriyeyê dibe ku hinekî hesastir be jî ji bo ku li wir de bi rastî jî wek min got du welat dê demê pêş de du welatên ku niha li rewşa Sûriyeyê de sûd wergirtine yanî dewarê sûd wergirtinê de du welatên herî serketîne li siyaseta rojane de ez dibêjim İsraîl û Tirkiye bi rastî jî di demê pêş de hinekî di hinek waran de nakokîya wan hebin lê ew nakokî wek her car dibêjim nabe sedema ku ne İsraîl û ne Tirkiye biçin bi Kurdan re li dijî welatekî dinê îtîfaq bikin welatên rasyonal û welatên aqil û welatên bihêz diçin bi welatekî bihêz re îtîfaqan çêdikin ne bi aktorekî nadewletî de ew kesên ku hemî hêkê xwe xistine sebetên İsraîlê an jî berewa jî wê mîna ne kesê hemû hêkê xwe xistine sebetên Enqereyê di nava xeletiyên pir mezin de ne û ew ji siyaseta navdewletî tiştek fehm nekirine lema bêyî reng e li Minbicê êdî ew şer û pevçûnên ku di du rojên dûmahiyê de çêbû ez bawerim li ciyekî dê sekinandin yanî heta niha 8 kîlometr êdî li nava Minbicê de yanî li ava Firatê û vir de 8 kîlometr li gelek ciyan de destê hêzên Sûriyeyê Demokratîk de ne ez bawerim ev ne armancê wî ew e ku ew biçin temamê Minbicê carek din kontrol bikin na snûrê wan ew e ku têda demînin yanî snûrê hêzên Sûriyeyê Demokratîk îradeya wan ê eskerî û siyasî ew e ku niha têda ne di demê pêş de jî wisa dibe di Sûriyeyê nû de mirov dikare li ser Efrînê û li ser Kurdên Şehbayê û Kurdên Helebê hîsabekî cudatir bike lê ew hîsab ne hîsabeke di nava hejmûngeriya eskerî de ye hîsabeke di nava mirov dikare dewarê kulturî de pêra bike yanî ez ji niha de dibêjim ew pir giring e Kurd gerek dewarê kulturî de têkoşîna xwe bilind bikin têkoşîna xwe bihêz bikin çima ji bo ku li her ciyekî de Kurd nekarin dewarê eskerî de hakim bibin Kurd nekarin li her ciyekî de bi hêzê çek heta bi hêzên partiyên siyasî îradeyên siyasî jî kar bikin loma jî îradeyekî kulturî pêwîst e li çarçoveya îradeya kulturî îradeya siyasî pêwîst e yanî çawa niha Kurd li Kirkûkê li Xaneqînê li Mexmûrê nikarin bi avayekî çekdarî siyasetê bikin divê îtîfaqan bikin divê dewarê kulturî de xwe bihêz bikin divê projeyê wan hebin projeyê wanî medenî û sivîl hebin li Efrînê demê pêş de jî
تەنێ ڕێکێک پێشیامە هەبە ئەوە و ئەم گاڤا و بەحسە کولتورێ دکەن خەڵەت مەکەن ئەم بەحسە کۆمە بەرخودان و وانە ناکەن یعنی بە ساڵانە ئەم vەیەکێ ڕەخنە دکەن و هونەرە کوردی هونەرێکە نەبیە کولتور دەنگبێژیە و ئەحساسە هەستیە و ئەو هەزژی دکەوە خزمەتە نەتەوپەرستێکی کۆر نەتەوپەرستێکی بێمەعنا نەتەوپەرستێکی ئەحمەق نەتەوپەرستێکی و حەقیقەتێ قوت بوویە و ئەو نەتەوپەرستی گەلک جارنا زەرەرێ دێ سیاسەتاما یعنی ئای ڕەقیب و مای ڕەقیب بەڕاستی ئەو نایێ واتای کووانە کولتور بن لە جێیەکی مینە شەهبە لە جێیەکی مینە عەفرینە دەوێ پرۆژێن جوداتر یا کولتوری یا پەروەردەیی یا سەنعەتی یا پیشەسازی هەبن و گەرەک کورد لە گۆڕمن لە گۆڕیوێ خۆ ئامادە بکەن لۆماژی ئەو شەڕ ئەس باوەڕم شەڕێکی تەکتیکیە تەنێ ئارمانژێ ئەوەکو بەنداوە تشرین بێ پاراستن ji bo ku bendawa tişrîn bendawekî pir stratejîk e ava Sûriyayê piranî li wir tê dabînkirin temînkirin û heger ku ew destê çeteyên hêzên leşkerên nîştîmanî ya Sûriya dabe ku navekî wisa lêkirine yanî USO Artêşa Azadiya berê çeteyên dewleta Tirkiyeyê bêguman kar pir zehmet dibe yanî bi wan çeteyana re ne îtîfaq têkirin ne lehevkirin jî têkirin ev çetene bêdîsplînin yanî mirov dikare bi Heyetû Tehrîrê Şam li hinek cihên de îtîfaqan bike lê bi wan re îtîfaq jî nayên kirin yanî ew paşmayiyê Daişê ne ev pir giring e lê rewşa Kurdan li ser snûrê Dêre Zûr û Iraqê de ehtimala giringekî xwe stratejîk hebe yanî giringiyên stratejîk ew e ku wek min got ew şer pir berdewam dike armanc li wir de ew e hêzekî NATOyî li wê snûrê de bê bicêkirin niha heger ku we baş teqîb kiribe NATO şeعبeyekî xwe li Ordunê vekir û li Ordunê jî di heman demê de li snûra Ordun û Iraq û Sûriyayê de çi heye Eltenef heye Eltenef kî heye baregeya serbazî herî mezin ya Emerîkiyan li wir heye ku berê gelek caran ji aliyê Îranê bûye armanc ev snûr ehtimala yanî di demê pêş de cihekî stratejîk qazanc bike ew jî ew e ku berjewendiya İsraîl biparêzî berjewendiya İsraîl çi li wir li wir de berjewendiya İsraîl ew e ku hêzekî mîna Îranê carekî din nekaribe wê snûrê bekarbîne hêz û cebilxane û lojîstîk bişîne berdewam bişîne Sûriyayê an jî Lubnanê û İsraîlê narehet bike devî warî de giringekî xwe stratejîk ye lê li aliyê Bakur ve li aliyê Bakurê tenef de bêguman yanî hêzên Sunnî hene û hêzên Kurd jî hene loma jî li wê snûrê de jî rolekî Kurdan dibe di vê derê de nakokî di navbera İsraîl û Tirkiyeyê çêdibin İsraîl bi xwe nekare wê snûrê biparêze ehtimala wê snûrê bixwaze hêzekî Sunnî û hêzekî Kurdî çêbibin li wir de li vir de êdî hîsabê Erdogan tevlî hevdû dibin yani hîsabê Erdogan çi bû hîsabê Erdogan beriya yani saleke mirov dikare bêje hîsabekî wisa ye ku li rojhilata navîn xerîtetên gotin balansa hêz xira dibe balansa hêz ji nû ve çêdibe mebestê wan İsraîl e ku bihêz dibe li rojhilata navê welatên kendavê bihêz dibin ku nakokî wan bi Îxwanulmuslimîn û bi hinek konseptê mîna ummet û ummetan û Osmaniyan û tiştên wisa re heye ez behsa Îmarat û Siûdiya û Megrîb û Misrê dikim û li hemberî wan jî blokekî dinê heye ku Qetar û Tirkiye ne bi hev re kar dikin û Tirkiye loma jî stratejiyekî xwe nêzî saleke heye ew jî ew e ku em
سنورên خۆی میساقی ملی بپارێزن، یعنی هەگەرکو 100 عسکەری مەژی تێدا نەبن هێزێکی ئالیگرێمە تێدا بە، هێزێکی کو نە بەمەڕایە لەوێ سنوورێدا بەجێ نەبێ چ دەبە بلا ببە، یعنی حیسابێوانی استراتیژیک ئەوە و ji بۆی ku سنوورە نافخۆیژی تحکیم بکەن و تامین بکەن دیسانجی بە کوردان ڕا لە هەف هاتنەکی بکەن لێ بە کیژان کوردیرا بە کوردێکی چاوەڕە بێگومان دەخوازە بە کوردێکی زەعیفڕا کەس ناخوازە بە هێزێکی بەهێزڕا اتفاقی بکە حتا کش دەستی دەبێ هێزێکی لاواز دەخوازە لۆ ماژی یعنی تشتێکی وسا دەخوازە ئێژ بووی و ئەو بێ پێکانین یعنی ژخوا هەبوونا پەدەکێ لە باکووری عراقی لە باشوور بەسنینە دەوێت لە باکووری سووریایداژی هێزێکی مینا پەدەکی هەبێ ئەو هێزم سووریای دیموکراتیک بێگومان کو باکراوەندێکیوان پاشخانێکیوانی ئاپۆچیتی هەیە و دەخوازە ژەهۆلێ ڕاکە دەوی واریدا مەسەلەن تورکیا هەنێکی پێنگاوان داوێژە لە هەمبەری وێ یعنی لە هەمبەری وێ ئیدی خەتێن جودا جودا بەکارتینێ هەیەت و تەحریر شام بەکارئانی بەکارتینێ دەمێ پێشدا و پشتی کو خواست بە عسکەری vê meseleyê çareser bike êdî xuya dika li Kubanê Blinken êdî herî dawiye ku serdana Tirkiyeyê kirt îtî ultimatyum da Tirkiyeyê yani ku hêrişî ser Kubanê neke loma jî me dît ku Hakan Fidan bi ecele çû êdî bi Colanê re hevdîtinek pêkanî û hevdîtin jî hevdîtinên qerewatlî yani bi boyunbax û kerevat bûn دەوردا ئێدی مرۆڤ دەکارێ بێژێ وەزیرێ دەرvê وڵاتێکی ناتۆ جارە یەکەمین ku وەقاسی بە پێکەنۆک بە پێکەنی یعنی بە دەڤێکی بە پێکەنین بە جۆلانی را ڕوونیشت و مەساجێکدا جۆلانی کە وەرە وڵاتێن دنێ ئەوروپا و دنیای بەترا داخفن بەترا هەفدیتن دکەن ڕاستە کەتنە سڕێژی لێ ئەز هەری زێدە دکارم بەترا فۆتۆرافان بکشینم ڕەسم بکشینم و ئەس تەناز بکەم و ئەو بارگرانیە لەسەرتە هەیە ئەس دکارم سفێ بکەم لەو ماژی ئەز مەسەلەیە هێزم سووریای دیموکراتیک و مەسەلەیە پێدێ و مەسەلەیە پەکێکێ دەسپێرم تە دەسپێرە هەیەت و تەحریر شام و جۆلانی لێ بۆک من گوت ئەv بەسنینە ji بۆی ku li hemberî wê stratîjiyekî dinê İsraîl heye li wê snûrê de û li heman demê de stratîjiya Emerîkiyan li Iraqê de me dît yani stratîjiya Emerîkiyan li Iraqê de çi bû piştî 2003 hêzê Kurdî wek xwe bimînin û heta hêzên Sunnî jî hebin û herdû jî li Bexdayê de bihêz bin Kurd û hinek Sunnî jî ev yek fam nekir pedeke pir çû aliyê Tirkiyeyê protokolên bêmana li dervê qanûnê pêra îmza kirin heta çû geşt referandumê Sunnî jî êdî li hemberî tepkiya ku şîî li sedî şêst û pêncin nüfusê wan û hemî desthilat monopol dikin êdî çûn cepheya Daeş û Elqaîdeyê re loma jî me dît li dema referandumê de êdî Emerîkiyan beriya her kesî referandumçî ez nabêjim Kurd referandumçî ceza kirin ji bo ku Emerîka ji wan re got min ji bo çavê tê reş min te wisa min giringî nedaye te giringiya te ew e ku tu li Bexdayê bî li Bexdayê li hemberî şîeyên zorîne hûn û Sunnî hevsengekî çê bikin û demê pêş li Şamê de ew jî pêwîst dike betaybetî jî li Şamekî de ku hemû hêzên siyasî yek û hene yan tasfiye bûne mîna Be'sî û komûnîstan an jî İslamî ne bêguman hêzekî Kurdî ku di nav wan de hinek Sunniyên sîkular jî hene hinek eşîret jî hene giringiyekî wî li Dîmeşqê li Şamê dibe ew jî bêguman bi pîlana ku Tirkiya dixwaze bicêbînî bêguman demê pêş dibe asteng loma jî ew rewş berdewam dike ew rewş heta kengî berdewam dike heta meha adarê ez bawerim berdewam dike li heta meha adarê xuya dike ke ku Colanî dikarê hikûmetê pêk bîne li Dîmeşqê dikarê koalîsyonê çê bike û dikarê hinek aliyan çek bike dikarê artêşekî pêk bîne û dikare
ڕەوش بپارێزێ و سوریانی و کاتۆلیک و عەلەوی و درزی نەبن ئارمانج ئاننا هەگەرکو ئەو پێک ئانی وێ دەمێ احتیمالە ئیدی تورکیا ئەو داخوازیە خۆ دیسا بەردەوام بکە بێژارێ سڕەیە کوردانە هەگەرکو حتا وێ دەمێ کورجی نەکارە بن بە دیمەشقێرا بە شامێرا لە هەف بکەن وێ دەمێ ئەو داخوازی دووبارە دکا و احتیمالە تورکیا بخوازە ئێڕشێکی عەسکەریژی بەخۆ بکە احتیمالێکی بەوی ڕەنگی هەیە لە جەبهەیە ناوا کورداندا ئیدی مەزلوم عەبدی ئیرۆ بە ئەنەکە سێرا ڕۆنیش لێ خویا دکا یعنی هەنێکی دیالۆگێ دەناو بەراواندا پۆزتیڤ بنژی هەنێکی ئەنەکەسە هەنێکی خوا گران دکێ سەدەماکو و خوا گرانژی دیکە ئەو تێفامکردن لۆ ماژی ئەس دیسە دووبارە دکەم لە ناوە ئەنە کەسێ گروپن جودا جودا هەنە و مرۆڤ بەڕاستیژی تەنێ هیرارشی ئەساس نەگرێ بەوان شخصەنەڕا یەک بە یەک تەکلیان چێ بکە مەکتوبان پێرا بشینێ و وانە ئیقناع بکە چێتر دەبە یعنی هەواڵەن هێژە هون هەمی دەزانن باوەڕیا من بە قاسی قڕۆشێکی بە یەکەتیە نەتەوی نینە یەکەتیە نەتەوی بنگەهێکی خۆ زانستی بنگەهێکی خۆ سیاسی بنگەهێکی خۆ سۆسیۆلۆژی نینە ئافتەنێک گوتنێن شاعیرانە گوتنێن چیرۆک نویسانە یەکەتیا کوردان بژی کورد بژی یەکەتیا کوردان بژی یەکەتیا گەلێ کورد چ گەل یەک نینە گەل دەناوانەدا سۆسیۆلۆژیان جوداهەنە بەرژەوەندیان جوداهەنە چینیان جوداهەنە چیان جوداهەنە یەکەتێکی وان چنابە لێ ئیرۆ گرنگێکی وسا هەیە فەڕەنسی و ئەمریکی و بەریتانی ژ تورکیا ڕادەبێژن گاڤاکو ژ تورکیا ڕادەبێژن گەرەک هون ئێرادەیە کوردان بە تەمامەتی ژەهۆلێ ڕانەکەن هەگەرکو هون دەخوازن تشتێک ژی بکەن گەرەک ئەو بە ئیزن و بە ئێرادەیە کوردان بە و تورکیاژی دەبێژە یەپەگە و هێزن سووریای دیموکراتیک و پێدا نوێنەرتیا کوردان ناکەن کی نوێنەرتیا کوردان دکە ئەنە کەسە لە ڕاستیدا ئەو ئەنە کەسەژی وەک نوێنەری کوردان نابین هەگەر وەک نوێنەری کوردان دیتبانە لە عەفرینێ ڕێکدەدان کو ئەنە کەسە پۆستەکیوان هەبێ کو بکارێ ناموسێک کەچکەکی عەفرینی بپارێزە کو بکارێ دارێکی زەیتونێ بپارێزە گەلۆ ئەنە کەسە تشتێکی بەوێ ڕەنگی دەستێویدا هەیە نینە ئەنە کەسە قوماشەکە تێ بەکارعانین بێگومان ئەو دە هەمان دەمەیدا دە شەڕێ هەژمونە پارتیاندا دەناوبەرە پەدەکێ و پەکی کێداژی دیسا بە عینی ڕەنگی قوماشەکە لێ وەک من گوت یعنی ئیتیفاقێکی وسا پێویستە ئەز ناو لێ ناکەم یەکەتیا کوردان و یەکەتیان نەتەوی و کۆنگریان نەتەوی تشتێن وسا ئەو تشتێن ڕۆمانتیکن و بێمەعنانە و قەت و قەت چێ نابنژی ممکن نینە تشتێن وسا قەت و قەت چێ ببن لەناو تو نەتەواندا چێ نابن نە عەرەب و نە کورد و نە فارس و نە تورک و تشتێن وسا چێ نابن یعنی ئیتیفاق چێ دەبن ئیتیفاق دەناوبەرە پارتیاندا ئیتیفاق دەناوبەرە پارتی و دەوڵەتێدا ئیتیفاق دەناوبەرە دوو دەوڵەت و دوو هێزاندا چێ دەبن ئەو ئیتیفاقن سیاسینە ئەو ئیتیفاقن جودەنە ئیتیفاقێکی سیاسیژی بەوێ ڕەنگی دەناوبەنە هەمووی پارتیە ناکۆک یە کوردان تێخواستن بێگومان ئەو ئیتیفاق لە گۆڕی باوەڕیا من یعنی ji bo ku کارتێ تورکیا هەنێکی سست بکەن پێویست دکە و یەک بە یەک ژوان ڕامەکتوب بێنشاندن تەکلی بەوان ڕادینن ئینسان و خزمێوان و مرۆڤێوان بشینن جەموان و پێرا بکەون تەکلیە و وانە ئیقناع بکەن وێ دەمێ ئەنە کەسەژی وەک ئەو هیرارشیا کو لە هوتێلاندایە قەرەواتان گرێتن برنج و فاسولی و مریشکان دخۆن ئەوژی مەجبور دەبن وێ دەمێ بێن ڕێکێ تەحەدایە سێمین کوژ بۆی کوردان پێویستە وەک من گوت مۆدێلێکی سیاسیە دەمێ پێشدا یعنی ئەو مۆدێلیا عەسکەری مۆدێلە پارتیزانی مۆدێلە حیزب چیتی گەرەک بەڕاستی نەمینێ ji holê rabbe ew modîl zerer deme pêşda û ji bo ku wek min got deme pêşda hem li cên ku bandora eskerî ya hêzên Kurdî nîne hem jî li cên ku hene berastî tenê xebatekî partîzanî û eskerî ne xebatekî kultûrî pir lazim e yani ew
ئاملێ دنەڕن ئەو منطق ئەو منتیقا خراپ ئەو منتیقا کەڤن هێژی دەناڤە گەلک پارتیاندا هێژی مایە مەسەلەن لێ بنەرە ئەز ناچەند وێنەیان بینم سەر ئەکرانێوە کو ji dû hinek ji wan ketine destê min heye yanî ji min re nehatine hinek jî ku ji min re hatine ku ez tenê nîşanî we didem ku yanî binêre halê me çi waye gava ku mirov dîtinekî cuda projeyekî cuda pêşniyarek cuda û rexneyekî cuda pêşkeš dike çi tînin serê wî ew mantiqa partiyan e li cihekî de ew mantiq hebe bêguman لەوێ دەریدا ئیدارەیەکی سڤیل و ئیدارەیەکی پێشکەتی و مۆدێرن چنابێ ئیدارەیەکی دیموکراتیک چنابێ ئەو ژی تەحەدایەکی هەری مەزنە لە پێشیا ڕۆژئاوا و ئیدارەیە ڕۆژئاوا دەدا دەدەمێ پێشدا لێ بنەڕن هەڤاڵنۆ کە ئەس هەنێک تشتان نیشانی وە بدەم خۆ یەک دوو ڕۆژە حەملەیەکی پڕپڕ مەزن هەیە لەسەر من ئەس نیشانی وە بدەم ئەو بە ئەوەیە ئەو بە سۆرانیە برادرێک نویساندیە بێگومان ژمەڕا نویساندیە بە نیەتێکی باش لەو ماژی من ناوێوی قوت کردە ژمەڕا دەبێژی دەدەمێن دژواردا تۆ ڕەخنەیان دەکەی دەمەکیدا و شەڕ هەیە بسەکنە حتا شەڕ خلاص دەبە من ژی بەرسی فێوی دایە بێگومان من گوتیا هەڤاڵی هێژە دەمەکیدا یعنی پارتیên Kurdan gelek carna tiştên wisa bêguman dibêjin û gotin jî yanî dem ne dema rexnê lê dema rexneyê kengî tê em hêjî nizanin berastî hemû partiyên Kurdan êdî li her cihekî de mesela hikûmeta Herêmê Kurdistanê heta 2 sal beriya niha jî ji me re çi digotin pedeke û yekêtiyê digotin hikûmetê me sawa ye zarok e ne zarok e beybiye jî yanî beybî bi kurmancî çi dibêjin nizam hikûmetê me beybî ye şîr dixwe pîsatiyê li bin xwe dike yanî loma jî ne dema wê ku hûn rexne bikin ya ew bû 20 sal hêjî ew beybiya me mezin nebû niha hinek heval jî dibêjin hûn çima rexne dikin şer heye şer û nak û kî û wextên xirab qet û qet xelas nabin rexne kengî pêş bikevin ew jî tişteke ku trajîdiyayeke ku partiya me di nav dane ez wêneyekî dinê bînim ser ekranê we binêre bi tirkî jî nivîsandiye Camêr dibêje yanî ji hevalekî xwe re gotiye û ew hevalê wî jî ji min re şandiye ev yek lê navê wî qut kiriye navê wî neda min lê got hemleyekî wisa li ser te heye ku hinek kes dixwazin kesên ku li YouTubeê te dişopînin li YouTube'a te derkevin unsubscribe bikin yanî ji abûnê derkevin baykot bikin û hêriş bikin ser te ji bo çi ji bo ku ez pedekelî me lê binêre çi nivîsandiye ez kirim pedeke em herekî dinê wirdatir herin ez ê tiştekî dinê nîşanî din tam bireva jî vêyekî yanî komîdyekî ecayîb e di nava partiyên me de yek deqe hevalên hêja ez bînim ser ekranê we levê binerin levê binêre levê ev çi gotiye ew Camêr jî dibêje yanî min rîportajek kiriye bi kanala Gelê Kurdistaniya Yekêtiye û min li wir de behsa rola Bafêl Talebanî kiriye ku rolekî pir mezin heye li Rojava de li şerê dijî tîrorê de û loma jî ew gerek kelekê Mezlûm Ebdî bisekine vê carê yekî li wir nivîsandiye dibêje te îspat kir tu bûyî yeneke yanî yek talîmat didê hevalên xwe û artêşên xwe û trolên xwe ku min baykot bikin bi tirkî jî talîmat dide yê dinê jî vê carê bi kurdî gotiye te îspat kir tu yekêtî ka lê binêre çî din heye li bazara mantiqa partiyan de ka ez lê binêrim tiştekî dinê heye nîne wala bi îngilîzî jî heye aynî lê binêrin ew jî bi îngilîzî nivîsandiye you look like be PDK supporter that is why I unsubscribe you dibêje tu di şibheyê însanekî alîgirê pedekê
لۆ ماژی ئەستە unsubscribe دەکەم. unsubscribe چییە؟ unsubscribe هەواڵەن هێژە یعنی ئەوە یعنی unsubscribe یعنی لە ئابۆنێ دەرکەون کە ئەس چی دکارم نیشانی وە بدەم کو چەند ساڵە لەسەر سەرێ من بوویە بەڵا کاس بکارم دکارم بینم سەر ئەکرانێ ئەزویژ نیشانی وە بدەم ئەوژی تشتێکی پڕ خۆشەوەڵە یەک دقە تشتێکی دنێژی هەبوویە ئەس چما نەکارم بینم سەر ئەکرانێوە نەزانم ئەوە لێ بنەڕنا بەڵێشە دل بە خوێندارە ئەوژێ دل بە خوێندارەیە ئێکو لە ڕووداوێ دشۆغڵێ بزانە چەند ساڵ بەریان نەها چانی سەرێ من لە ڕۆژنامەیە خۆ بە ناوێ ئاڤێستا فۆتۆڕافێ من دینایە ئەوێ لە ناوەڕاست ئەزم و دوو هەڤاڵێ منن ئەس باوەڕم مەوێ دەمێ بەشداری لە خۆنیشاندانێکی کرد ji بۆی سەرێکانیە بوو ji بۆی ئەفرینێ بوو لەوێ دەرێ ڕسمێ من دەرخستیە و پشتی وێژی بوو یەرێک شێ بوو چالاکڤانن باشووری کوردستانی ئێرشکردن سەر بیرۆیە کوردی بیرۆیە حکوومەتە هەرێمی کوردستانی لە بروکسلێ و ئاڵەیە وان ئانین خوارێ و هەنێک هێکژی هاویتنوان ئەو پرۆتێستۆ لە دژی وەیەکێ بوو و حکوومەتە یعنی پەدەکە ڕاستی مەسرور بارزانی هێژمارێک چالاکڤان و ڕۆژنامە نویسن بادینان دەستگیر کردبوون لۆ ماژی ئێدی ئەو خست بوو سوکرێ منژی و لە هەمبەری من ئەس باوەڕم داوەیەک ژی حەدڤەکردن هێژی ئەو داوا لە هەولێرێ هەیە کو ئەس یەک ژوان کەسانەمە کو من ئێرش کردە سەر نوێنەرایەتیە هەرێمی کوردستانی لە بروکسلێ و من ئاڵەیە کوردستانی یا پیرۆز داخستیە وێجە نەها هون حیساب بکەن ئەس کیژان ژوانەمە یعنی ئەس پەکەکەمە ئەس یەکێتیمە ئانژی ئەس پەدەکەمە بەڕاستیژی تراژیدیەکی پڕپڕ مەزنە ناخوازم بەحسی ڕەوشاخۆی شەخسی بکەم لێ ئەو میناکێکی پڕپڕ باشە کو ئەم مەنتالیتەیە ئینسانێن کو دەناڤە پارتیاندا مەزن بوونە و دەناڤە کولتوریێواندا تێن و دچن عەقلێکی وان و مێژیەکی وانی سەربەخۆ نینە و لە هەمبەری ڕەخنەیان لە هەمبەری پرۆژەیان جوودا وەقاسی بێسەبر و بێتەحەممولن نیشان دەدا و ئەف لە هەر جێیەکیدا هەبێ کورد بە حەزاران ئارتێشێوانژی هەبن دیسە کورد دێ سەر نەکەن باوەڕ بکە سەر نەکەن ئەو پڕپڕ گرنگە هێویدارم ئەو مەنتیق و ئەو عەقڵ نەمینێ و ئەوژی بەوێ ڕێکێدا نامینێ کو ئیدارە ببن ئیدارەیەکی سڤیل کو ئیدارە هژمونە پارتیان دوورکەون یعنی ئەس دیسانژی دەبێژم ئەو دکەوە خزمەتێ پەدەکێ دکەوە خزمەتێ یەنەکە دکەوە خزمەتێ پەکەکی کارێم پێنینە لێ وەقاسی بلندکردنا فۆتۆڕافێ پارتیان سەرۆکێ پارتیان ناوێ پارتیان شەخسێ پارتیان کادرێ پارتیان و ڕژێمەکی کادر لەشمە چێ بکەی فەرقێتە و بە پارتیا بەعسێ سووری ڕانینە ژخوا پارتیا بەعس ڕسمێ ئەسەد لەسەر چۆپێژی بلند کرد لەسەر وێرانەیان بلندکردن پارتیا بەعس بوو پارتیا کادریان سیستەمێک هەبوو ئیدارەیەک هەبوو دەبەک و کوردێک و سوریانیەک و ڕەبەنێکی تورکمەن و فوقەڕایەکی ئێزیدیژی خزبان ناو ئیدارەی بە شکلی لێ ئەف ئیدارە دەدەستی کەسێکیدا بوو ژێرا دەگوتن کادرۆ و کادرۆژی لەوێ ئیدارەیدا نینە لێ لە پشت پەردێدا هەبوو حتا تەخواستە بە لیترێکی مازۆتێ بستینی گەرەک ئیزنێوی بگری ئەگەر تە ئیزنێوی نەگرتبە وێ دەمێ ئەو نەدەبە ئەو ڕژێم لۆ ماچوو ڕژێمێکی و 12 ڕۆژان نەکاری بوو بەرخۆ بدا ڕژێمە خۆسابە دێ بچ لۆ ماژی هەگەر کو ئینسان بەڕاستی گرێدای پارتیا خۆیە گرێدای سیاسەتا خۆیە گەرەک ڤان تشتانەژی بە جددی وەربگرێ ئەو مەترسیەکی پڕپڕ مەزنە و دژمنێ هەری سەرەکە لە هەمبەری پێشە ڕۆژێ کورداندا ئەو نەت شتێکی دنێ
هەگەر و کورتڤەیەکی دەرباز بکەن ئەس باوەڕم دێ بکارەبن لە کەلەکێوی خەباتێکی کولتوریژی بکەن و ئەو خەباتی کولتوری بەگشتی دەبێژم یانە ئەس دیسە من لۆما بەحسە کۆما بەرخودان کرد ji بۆی ku ez behsa kultur dikim. Kultur tiştekî pir berfirê ye. Heger ku dewarê kulturî de Kurd karîbûn tiştekî bikin wê demê dikarin bêguman serkevin. Heta bernameyekî din Silav û Rêz dem baş ji wara sala nû ji niha ve pîroz be.